бар дүйнөнүн барынан качып баратамын өзүңө шашып тосуп алчы кучагың ачып апа сени көргөнү келдим. Күнлері жепін көзсіз мәрамызды болсын, өміріңіз ұзын болсын, ар дайым ұлдарыңыздың нұрматын, қыздарыңыздың қызмат көп жүріңіз. Біз анда алысты, Бишкек шаарында жүрген қыздарыңыз Айтыбек, Айзерек, күйөө балдарыңыз Мирлан, Мураттын атынан келдік, жана небелеріңіздің атынан. Бұл жерде аз да болса сіздерге ырсаптары бар. Ертең эме эч түгөнбөй толукталсын, колуңуз уркалып алыстап жолукпасын, тегиз болуп тилегей ар качанда атам апам көңүлү оорубасын, көтөрүлүп маанай жаркырасын, күндөн күнгө чырайы арыбасын, төрүбүзгө көрүп берип асылдарым атам апам моңайып карабасын, бизге дайым агарган таң болусын, акыл айтып жолума баш болусын, кылымдан жаштын көйнөгүн кийип экөө тең апам өмүр төө бар болушун деп билетени алып коебуз. Менде убакыт, сенде жок дарман. Апа, сени көргөнү келдим. Түшүк тартпа, керек эмес чай. Өзүң барда көңүлдү жаз жай. Кызың чексиз, бактылуу да бай. Апа, сени көргөнү келдим. Апа, 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 сени көргөнү келдим.
meni kaalarım daima жақсылықтардың üstünde, daima jamanды көрбөсүн. Nevre baldarı menen daima baktılуу bolsun. Daha kalarım ne oy maksatı olsa daima işe atsın. Kudayga şükür. Nevreleri, baldarı, kuyov balam barına men razımın. Sebebi bugün duaylı prazdnik boldu. Ne degende men keldim. Bugün tuğulgan günümdeki. Oşun için razım mına. Tuğandarım bari şu yerde. Oşun için ayavay men sıymıktanamın men tuğandarıma ki barına rahmat aytam. Men bir eleyeceğim var. Ömrümüz uzun bolsun. Nevre çevrelerin, жақсы күндерін көрің. Ажене, ажата болыңыздар, жездемен көңіздер. Ар дайым жақсылықтардың үстінде жүре беріңіздер. Туған күніңіз менен. Kardeşim kolda duralgan. Бишкектен келген қонақтар, қош келіпсіздер. Менің бұл қайнекем емес, енем де білем. Ömrünüz uzun bolsun. Бізге ар дайым баш болып, bizde kabul kılıp, kelimiz singli kılıp düre verin. Sizge her daim uzun ömür kalayız. Bugün двойной праздник. Bişkekten akam jengem dep keldi. Bugün menin eng çoğ ejem tuğulgan günü. Eje sizge ne deyim aytып жеткизе албайм. Кандай десем, Кыргызстанды eng алдыңкы enelерден болуң, жездемен бактылуу болуң, жээнтерме баш болуп. Бүгүнкү акта сыртыңызды сыйлап, өзүңүздү сыйлап, бир туугандарыңыз алыс жерден келип отурат экен. Жана алыста болсо да кыздарыңыз, күйөө балдарыңыз бүгүнкү күнүңүздөргө шаң уюштуруп отурган. Ошол алыста балдарыңызга жана ушул жердеги бир туугандарыңызга өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды айтып, балдарыңызга акпатаңыз берип коюңуз. Endi kızlarım alışta bilbey kapız bizge bular sürpriz kılıp bak keptir. Oyunuzda ele joğu nesede. Aycibek kızım, Aydirek kızım, Murat köyö balam, Mirlan köyö balam seneге çoğ razısızım bilem. Ömürgө uzun bolsun, baktılуу болгула, daim жақсы күндөрдү көргүлө, жамандык көрбөгүлө, балалуу чакалы болуп, жақсы жүргүлө. Рахмат кыздарым. Sizlerge alışta жүрсөңөр дагы ушул нерсени кылыпсыңар. Миң мәртебе разымын. Ömürüңөр uzun болсун. Дайым бактылуу болгула, жакшы жүргүлө кыздарым. Өзүң барда көңүлдү жаз жай. Кызың чексиз бактылуу да бай. Apa seni görgönü geldim. Apa, apa, apa seni görgönü geldim. Жақшыларға ел болгон дейсің. Ақылманы гүлдөй коп эйлиң. Апа, сени көргөнү келдим. Сен гүлсарым, сенсиң жакыным. Күндө келүү парызым, асылым. Başım deyip tazim kılamın. Apa seni görgönü geldim. Apa, apa, 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 apa seni görgönü geldim. Apa
geldi